Lengke kumkamsa tarin pyogyalo nyetong gyada shibji shebke rapne janglang le pendu chukpa chidyo dawe tseveni shudang chilo nyetong ni sajik le dao dunbe tseveni sabke resa lakwe nyingi sankyur lerimdi pematsirinke shuguyo. Tarin ki lerim na jinor kwansi kemgoyn chumbu choki ngarla diki tenbe zamling juncho shebe joshi to doleng zenangwe kortang. Ari gyanang nangki dawami toptang ki netang tela tuksu chenpu yo kor lengnangwe kor. Peyu to zenjo pemi namla tohib nyerim ngongo ki menkap gyabe kortang. Ari pemi lobyun leshi konso shukensor. Chikyo lake sebe to nyungtar lo sumki tugyang ngebar to gobe chakin tumbe korche shukuyin. Lerim gyaba ka shamla shembesikrona. Taring resa lakbe ngado chinor konsi kemgoyn chumbo choki talam ki London ki penchor rikbe lobnyer kanki diki tembe jizo duncho ki leshi dezen ki tsokso kushe Richard Layet laktan lento ngatla diki tembe zamning duncho shebe jeshi to doleng zebatang kabder konsi kemgoyn chumbo choki rangshen yong ki diki le chamningje nyamlen gogor kazena yubarre. Nizu shifta shamla tinsi situblaki ngotinangaye. Doleng unzu ki thomar kushab Richard Layet la ki lo thuk nyo la BBC sarkan ki chanti lerim shi ki to konskam kyo chenpu cho ki degi dembe mitse ke thap zo ni cham ningje nyamlen nangyo be kalen je kap kushab Richard Layet la rangi la chorshu thapu ter shu nyesan shu batan te thalen lar yang kushab kong ki cham ningje kongtor tongwar che par thap tencho khanda yin kor kandi shu par konskam kyo chenpu cho ki kalen to degi dembe jizo shi tun tu be thaplam sangshu the ni cham ningje nyamlen chegi de yimbata cham ningje ni domi lengge la yobashi yinkor ka je sing tengti ki shenyun lobse na tu cham ningje dan de nang sem ki digi tumbe lobjon laba yina tangdo soso tang tene jizo tene zamling chi la digi tun tup je tang kobu kangi chwa ki domi jigyur ki dushe jingyo ke kor ka je yobre. So warm-heartedness is the key factor to create happy sort of community. This is nothing to do with religion. By birth, we already have that seed. Now education, in modern education, we should include how to keep inner peace. According to Indian, or generally, the secular, nothing to do with religion. Simply, how to keep individual happy person and happy family and happy community, eventually happy world. You see, through warm-heartedness and a sense of brotherhood, sisterhood, then we can truly develop peaceful human society. Tanashin jizo nangto lusem ki detang da de legu peken ki chomi tan lian to kongshu jushi to la teo tilen je kap lembur chebe thöden shabshu watsor lusem ki ngesö le semshu khanta par kyo kor kandi shu kap konskem gyu chembu chwa ki thöden shabshu wa teda ki shemben ki chawa dubshi patang nyam tu rang su lusem to la yang tonan tu gyu ke chembu yimba ka je song. We should approach or we should commit these work helping other at the same time without damaging your sort of physical strength. That also, practical. You should take care your own physical comfort and mainly mentally very important to keep fresh mind. So people who really dedicated serving other people and taking care themselves also indirectly helping serving others.
I recently lost my father during this pandemic. Lerim ki jukdu pomu de yi nyelam rangi ki pha neyam wo de rong su gyur ko nyesan shu batan de nyen so de rong su gyur kap semdu ki nar shimban namne dolen khanda che gyo kor shu kap konskem gyon champu chaw ki kede chu su yonani tela miga chi shi gyo kede chu su menani tela migar cheji pen she lungden ki tukso je te nyoyo ki nedan to gyo batan dang na shin chele phe ba te yi chasha gyun jin tap che gyo kor ka je gyo bre. If there is way or if there is possibility to overcome that particular suffering, then no use to worry, make effort. If there is no way to overcome, then no use too much worry. So we should be realistic. Your father passed away, very sad. But your friend, not only your parent, but also his many friends. So one friend now passed away, but still a lot of human brothers, sisters still there. So thinking that way, when my mother passed away, I really feel very sad. But then that's quite nature, and no use too much worry. And instead of worry, some prayer, like that. So when one dear family member passed away, then you see, think more deeper way, and I think now you remain, so you have to carry your parents, your fathers, also the wish, carry continuously. Okay. Ari chisi lengkang ki tungje shenpa jemku Wendy R. Sherman cho Gyanado gedun tsamsik la pete Gyana ki chisi lenche kushe wang yi tang tanganangshi Gyana ki koti shen ka jik tang zongdu zote kapter pönang ki domi toptang ki netang telayang tuksub chenpo yokor lengnang du. Tenyang kenyin chisi ni senga tang ziduk je resa nima tang dawa je nintang nigi ringla Ari chisi tungje shenpa jemku Wendy Sherman cho Gyanado tsamsik la pe yokor ari chisi lengkang ki dinzaba kushab net price cho ki sargo seta di pe yobare. Tsamsik di kap tangto nishe kong Gyana ki henan shingche nang chulo ki kwesha chungab nyose tsabche tangwa mase lakwar tu mi tseso shorbe tuenken tela ari ngoyne laksam namda ki tuso na yobare. Tene rimbe pyo tang Sher Turkistan Hong Kong che ki nangto Gyana shungne domi toptang zime dogre tongshinbe tela tuksa chenpu yokor lengna do. Tedan chepchik sarkyo rangwang tola tamcha tang tagananshin Gyana shungne zamning treten lenso ta nyamtu ledun pedo chiki meba mase tukib nyerim churku yi jungkong zeshib ki rimba nipa teyang chedo chiki meba tela tuksa yokor lengna yobare do. Chosung kola chiyong ki pendele namshi gyurdo ki kasil tablam ki ledun tola yang nyamte che kweke korla sona do. Digar sanne ne nisu tangjor chungse la peyu chenjor pemi sanne lekong ki sokanto. Pemi kyabchoy wat namla arine tempe Johnson & Johnson togip nyerim ngongo ki menkap mikse surtu kyabto bachong do. Kapter peyu shungta sanne ki treten tsempe genzin tang. Sanne nyento kusung chikyab taganashi sanne shungki Pönrik so chebeki sikshi na yobare do. Ngongkap gyagab pemi rangwan chadeb tan sanne gonzin ki ngonjor yege ni shirsha ngonzin to pemi kyaser yong la ngongkap gyab yobare do. Yang pemi tikzu sherik lekung ne kyarto keche seta shik pesela chilo nidong nishu tsaksum lobtu ne sungte ari pemi lobyon khonso shuken rangre pemi lobtuk namki Chikyo lake sebe tola losum ki tugyang ngebar tu gobe keche seta shik pena yobare.
Teyang leshi dini ari chisi le kong ki shenyan tang rikshung lengkang ki penchor tunkyur wola nangwa shigin batang. Deyo le kong dine sardu chakin tenpe nangto. Jungkyur nitong ni saksum le lobtu ne sungde. Pechuk tsu rangrang sue sue chikyo lake sewe to. Lo sum ki tukyang ngebar to gogor sona yobarze. Chir tabar leshi di wone debe longo sumchi sopshi ringla pimi shipkya dunchi tyongane. Rigne damin tola arine tsukla ramjampe lava tarzoyon chungwa maase. Daudi chise choksum ni nitong ni sangni le aripemi lobyonki. Minro demdruk che to ngonzhe pyoye ye kyu yang tangsin yobarze. Talenki ngonzhe ye kyu tena. Zishu nangke gyagane lobdruk tang gechu kyadruk chungwa ne. Ngui su ye kyu na shuken lobdruk dunchu tundruk tang. Pyoye ne lobdruk guche zishu che to. Aripemi lobyon leshi di kongsu lotar tsukyu lamne gyagane lomatang truk zamtang. Pyoye ne chikche mangtar lo nyik ringla. Arila tsukla ramjampe lobchong che to tangyo batang. Lobtar sunje chir lote rangre pyoye chizo na. Nyungtar lo nyik ringla shamdek shukuyo barze. Tarinki sangyur lerim di zamye pyoye ki nyenting ki lerim cha sangwa shamki tazika ki tola sikyo. Tedo nambasyo tukja narona.